spiritual son Timothy. He said, let the elders who rule well be considered worthy of double honor. Let me say that again. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Amen. I know that we all gathered here to be a part of this conference. Amen. But there are certain people that God put in place so that they could make this possible. Amen. And these men and women, for I can witness that my pastor, for even more than this whole year, has been fasting, has been praying for this moment. And I know your pastors as well have been doing the same thing. So Paul was telling Timothy, these men that preach, these men that teach, if they do it well, then they are worthy of double honor. So this evening, before we start our service, why don't we all give respect, give reverence to our leadership team who came together and put this together, and with such an awesome theme that we all be mission driven. Amen. So this evening, why don't you give a round of applause to our leadership team as they make their way to the front. Hallelujah. Suafolerio Yesu Kiriso, Lodato Li, Molodato Faula, O Yelamalea, O Leulo Le Calesia, Wamfayo Dato Faivaenga, Yayata, Yolanda Finangalo, Yameso Lona Malo. After Yatu Lea Fairfield, Tatina Maikato, the Fifia, Yamesafoi Maduio Letua, My Vasa Fia, Mesafoi Lumar Air, Ya Olivinga Letua, or Tata Maria Milo Tosoi, Yameso Dato Walla. Eu falo dato mafutai, mafatinoino dato famoemoi. Limal nei o dato fono fale tu malo. Ya oina ilola dato olia malita sana. Can you say amen? Ya ai ono le tua lava mala pule fasoa. Ya mese fo ila no mata isau faio dato ya le fef. Ya vi eneli. So stemi ona fa feno ya lo ya tu le dato malo. Al temine, io temio la dato saudi mo dato maftama, ya mese lo tapoinga. Ia tala lo loto ile tua. Amen. Tala lo loto mo dato tapoinga, ave dato taulanga ile tua le chef. Io la dato ifu matama ifu melo wao. Tala dato talo suba ya se. Faftai telele tua. Nene yu fatau ina nene mafta. Walaulia fapitoa oya nanga pai. E fai oi mamata malo falolo.
Sa fau po fau ao le nei aso. A mato taunu mai ai a maua sovi. Whaatai tele le atua, whaatai anganga paia. Au noa maoe mato tele mawhaia se mea. A whaia I oe le mea nei, o ai se whasanga tau mai. Whaatai lau whamalolonga, whaatai lau whasau tonga. I vi ia lau suafa, whaia ina oe le atua. Mato patpatia lau le lei malau mato lo fia. Wa siritia selamoe. We welcome you, Holy Spirit. Without you, we cannot do nothing. But with you, we can do all things. We praise your holy name, Lord Jesus. Amataina lawa fio, faiwina lawa fio. Amataina famanuia maya te mato. Lola maswafa Yesu. And everyone said, Amen. Yala dato tulai vale, wharoaro e luma, umore dato tako inga, ma dato saringa. Yala tunatu dano ting, ya mo dato maftanga.
Hallelujah. Mātou te whawhetai I ata oe le atua. Le ngātou mea wa e whaia mo I mātou. Ai sili lo mātou whawhetai atu I ata oe ono oe lapa o le atua. Le whaia se mātou mea. Le li ia oe lava o le atua. E ole mi inga e ole whamanu.
E o le mama whawhtai atu o le nei tu malo. Whawhetai tama. Whawhetai le tua. Whawhetai le tua. Au e tu lai ai me nao i ai. Amo ine o tātou whiwhonga. Ai te wa ai whale nanga i le tua. I le file mu. File mu. O nei toi e se pesa. O nei toi e se pisa. Tau whina tu me whai. Ai e mana tuna tu i le tua. Let's just spend a couple moments of silence before God. If He speaks, allow Him to speak. But let's in tune with Him. Whaftai le tua. Whaftai we whetalai mo I mātou le a whiawhi. Lai tātou wala mai nano. So a toi le a mau mo tātou sana whangamu.